mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Jadi yang utama mereka minta siumpu puang Pak Mas Sambayan. Satu merau puang ana lambun te allo Pak nama semi. Lana kabukan di malilin Diona te karakara marasan kiolai. Apa kita ndai puang kuma tontong parang ku kadam milan katuan ki. Lako injo to balu si solana kampona. Lako lek to barakna to matuan nasang syuluranna inde kayang matasak tulamale mau puang di pasule lako tanpa rapaana. La torrokan nim pataruk katuan laki pakai angga tu katuan ki belanna Kristus. Ya berato ya tekadam di laki kilalai kumueton natu palumpunan batang rabukna teto matua di pakaboro. Mi pakilala mokan dio puang lan nato melo itu kapatonganan ki. Angki mendagi to sarani matona solanasa barani pasan peata unola atoran na Kristus moi nama pakdik utang ngaki belam na temeran peata lan katuan kure sumanga tememintu parapuan tontong opuang umpama diongan kalena dio tingo peata ni umperangi kadami moi nama rasan utang ngana tang sirunduanan labin narako puang belan namo dong kupenan na satu orang nasi sarak inde tomi pakaboro tumi kabe ampang lamela tangana parapuan kombongan sia tondo o puang pakatana mintu parapuan solanasang anak kilalai kumaya pele itu kami toma patongan sipatu kentu sorongan itu apa ke angga lan katuan ki kipas itu ka tu kamala biranna Kristus kipas itu ka tu kasalamaran lan Kristus tulan akamasyan kami tontong saya lakukan. Opuang kure sumanga teme mintu tahu mimi pakim pakatani te pak rapuan saya lako tete to temote. Moi na uran madingin lalambun mo allo apa patari ka patonganan na solanasa. Imperangi kadami siantu tu ni te pak rapuan. Ya nadako opuang anau pu te sara palumpuran batang rabuk na pantan maleng pataru katuan. Rinding pala isolanasang opuang membela siang mendakti. Din naupa anama din solanasang nasala dan kuasami ya tukama direnang nalantinan keangga dia tingayomi lasule mendadi rapak pasake lako tondon to batangna si misa temetaumi ya temeteron to matuang ki ambe senjo to mangura tutang mekata kak mekaboyo toron to mak parenta si majelis gereja mintu taum mi opuang tu situlak kita pak rapuan lan parrina lan itiro maleso puang mi pamole itu kamatotoran nasolanasa ya naden temai keluarga si mintu taum mi opuang turampo tamatinan tunalambi temai karamun siasaki opuang kamu untuk lomi
kamun tiroi labin naraka kisah abu opuang taumi nenek rea tu marasan di kamayai lo rumah sakit opuang tiruanan di tetaumi kamasei annama di opuang umpataru katuanna umpakeangga itu mintu pak kamasemi dio batang di kalera kipas sambayangan opuang tu Papa Evan sekeluarga, Tante Mina sekeluarga, semintu temai keluarga kedini tu mak rencana lau kolik lalan namale ko Padang Mandela, umpataru itu katuan keupu ite karakara upuang di panata, dending palai, tumeng kasalama solanasan, yate ka mamaliran tang upu, pisan natula sita mumali kani, lan kaparan luan, unkaran pas sambayang pangando siape mala, mati kalebi, uang yang kagari kan ni dia na mintu katang pelambiran ki tari masya sundun ni uang tu mintu pala kungki allo yate rinding pala kan ni male usaladan ni tetaumi usolan ni lako inan nani lau kampai tu katuan ke buktu itu Kristus mak penduan tama telino yang marato mintu tami tulan nala katanan si sola pariana uang tami prasakti la salama kami tami titodolentek kan male pasundu ni maklalan lalu kuna tetaumi kuma mintu dulu dia main lita inang sipatu lasu dan kolita tuang yamote itu pas sambayang ki yang karan mati kalemi si tuang tanda para nunggi tontong mitu utun lan parri mintu nate kita dedangan mumpotete Kristus Yesus puang juru salamaki otok naka salamaran nisa nisanna lalan telino ladau surga amin. Marugo saya satu umurana yang maling lintel lo pakai nama pokal mau ambil deh bayu ini aku main masih tuh yang kike lembe ya aku susi moto anda sundun langan tu batinta di popak kalolokan ngalan te karakara ya te mintu tu madin na bendan sangat tu jobang mau komera kainan mi mata dimbungan komera kalang lupa apa tabarong ite dayang mata sakna tongkonan nangka sarapang badatunna tongkonan pasak duri lalong lipunna bidasyoso torromani
Malam kami pataruh katuan tuang los saladan kami tari mai tu pawas sake siapa apa katama dudio mai Tuhan. Na tuang marampa masake kami siang katirin nai kami. Na tuang marampa rangi kami lindona siang katulu-tului kami. Na tuang marampa tirong kami lindo masukan na siang pasiria kami ka marampasa. Amin. Matoto kami soranasang pasun di patingmi tamale pasulele kota panapa nanti pematua kuresumangan karapan hani minto kami kala sudah kami kali lalang laporan bagas misa-misa dari mingpalang kami tuang salama mati pada tuang pawasan kami soranasang di sorong ako pemotongki peronambe soranasang nato bisa makamangura tamale nyaw kuresumangan. Jadi itu Dolores sama Mule kakek Laroko. Kayak apa narapin
Kakek ke sana, ayo, ayo. Kalau boleh.
Malam-malam kita ke kuburan, guys. Oke guys, malam-malam kita ke kuburan. Tapi kita tidak nginep di sana guys.
Siapa ya? Siapa? Berapa? Bersemangat dalam napagi pemipuan pasundun maklalan nalukna tamatua nenek masangka. Kalau tamanem katamainan kapelayawan na untayan katuan na sule batangkale. May komita basa itu Pak Pudian 20 talu ang kami sa lakuan kaanan. Puang mo to manglaku ta ang kaputuran len. Iyang pamamma na yoto inan manuna diunna. Moy ang kuolay lombok madindin para. Kamu mo umpalenaran na sandukanku, nakadongay mintu walingku. Siya kamu mo umbolay minna tu ulungku, sebo tu inusanku. Inang manasa tongtong na nasa api kameloan, siya kamasukanan anggit. Ogan nina masemi puan aranakna kamala dirandi ketubay bara ananino miyang kaanaan kumatoto ketubay no bara ananino miyang kaanaan kumatoto belan na kamu mo puangku masemi ko pumatana belan na kamu mo puangku masemi ku pumatana. Tamas sambayan mitiros siya mitaro puang kaboyokan na naluang pa kaborok lantuk na temay tomatuan ki siya sang siluran puang mipamasak ki miraminto taon mitumak dioren lante karakarayate ami pasundon dia puang lako kalian ate taon mitu dio na pannalu mas heromi melam na laki po pelayo tu batang rabuk na teteo puang untayan ni sule tu katuan na batang kale kesay ko mimak tenduan dako tama telino pak kamaseni ya matao puang pasak ke minto tera pumasusa pamatoto ya puang pataro kesuara na ami den no pa puang anaya tukara karakyan loyate mendadi bisa katonganan dio tingayomi ya marato puang pagari salabudangki pasake kan ni tunduikan ni mitarima kan itu rampo mas sambayang umpotete puang Yesus Kristus juru salamaki tumangkan taloy kamatean siya malimbangon patalo sa lakona nadai kan ni mas sambayang pada kumua o ambe kidaw suruga gi palakon ni pakalami itu sangapni ana patalo tu parentami nadadi tu pa yang nilan pelino susidaw suruga dekat di silasan nakikandang loyate siapa di salabudanki susi kami umpagari salan atau kasalan lako kaleki siada dilorangkan di roso sangat narinding palakan dan narandankan beata bulitu kelana kamu tu nampui parenta siya kapan siya kamalahiran sae lakona amin resumanga pakarik timit ito matu atama ikan kapelayon na Dari dulu sini jawab. Panjang. Sandarkan
pejaman mata, kau telah pergi. Apa sempat ku artikan hidup untukmu? Betapa bangganya saya Tuhan titip ayah dalam pelukanmu. Tuhan sampaikan betapa bangganya batu siya may mayroon pa man siya batu Suruh siari tuh, kalau beda-beda. Nenena sang do. Iya. Nenena sang do. Aku nak ingatan gitu. Nenena sang do. Tuhan pasti akan datang jemput kita semua. Dia akan bawa kita ke rumahnya yang senang.